Where do you want to go anyway? Non, non, I mean... Où tu as planté un nom à ton oreille, tu m'as sinon planté. Une biscuit? Non! Do you understand what a planter is? Ah, les En raised bas. bed. Oui, I don't want to do it there because I like that lamp. I don't want to do j'aime it bien. there. Hein. Je pense que si tu fais... I need you shade, you. La personne qui habite là, Where? Les Tiambol? You can do that? c'est à eux le terrain. Ben oui, ils font ce qu'ils veulent. Ai vei anasy tanty. C'est à eux, oui. Ai tonga de efa miaraka amin'ny vidin'le trano zany iny tany ty de nentsika za miaraka Oui. Sorry che ho ciotto. I wouldn't want to remove 値段はどこまで交渉できるのはちょっと知りたいんですよね、この物件は。ああ、そうですね。それちょっとまたあ、そうですね、はい、相談私がはい先方の、はい、売り主さんに交渉します。お願いします。どこまででも。はい。そうですね。大きな気になる点とか問題はどうですか？ここですか？はい。ここはそうですね。私的には。Yankaak. Yankaak le mur. そうだね。あったかくて足のに。Non, tu coupes les branches, pas l'arbre en lui-même. lui-même. Non, je veux couper les haies en lui-même. I don't need it. I want to stay. Je peux pas m'embouler. C'est pour ça que je t'ai dit là-bas. Ouais. Mais what is this one though? Is it not a fruit or anything like that? ここからは出ませんよね。これは扉ですよね。扉になってはいますね。ですよね。赤い。はい、出ます。出られます。でもロックかけてます。なんかおかしい。ちょっと待ってください。なんかロックかけてます。そうですね。これは鳥のどちらの方の土地ですかね。ですよね。そうか。そう。まあちょっと知りたいだけなんで。ですね。ちょっとこれいらない。もし出られなかったらいらないんですね。なんでだろう。特に出るあれはないですよね。まあもしかしたらですけど、住んでる方が例えば親子で住んでて出入りを一緒にするためにこういう風に作ったみたいな。まあ念のためそうですね。はい、この扉は何のために？はい。Good for him. Ok. Ça va. Afi. Ça va. Maintenant c'est le prix. S'il descend à 42, il faut l'acheter. Mais à 46 donc avec le frais. ちなみになんですけども、問い合わせしたとき、紹介料とか何かそうですね。150万程度のものは無料で。これが無料になります。あ、そうですか。はい。この物件無料ですね。わかりました。まあ、5 et 7 DK。Ça garde sa valeur, je pense. Hein?駐車場はどちらになるんでしょうか。C'est un château, hein? Ouais.あれな、車。あ、本当ですね。あれ、駐車場すいません、ないかもしれないですね。おかしい。ないね。Tranai bine sau ce? Unde? Uite, deci am învățat. Și știu les extérieurs va vidange à l'usage. I just English. Je pense que nous aimons les châteaux. Nasa sonne.
で、ラサツメツマヌファーヌですはいね。スティコちゃんですね。すいません、駐車場がないです。マジか。あ足はちょっときついですね。あ。じゃあ今までの方はどうやって今までの住んでた方はじゃあ車を使ってなかったということですか？そっか。やっぱ近隣に駐車場があれば月決めでとかっていう感じに。Il faut que tu payes。じゃあこちらの辺はいくらぐらいですか、駐車場ですと？多分1ヶ月に1万2、3000円すると思います。チェリア。Hors de question。いや。そうですね、駐車場なかったか。あ、それまさね、またがなスミッラフ。Oui, c'est un château, mais c'est pour les gens qui marchent. Ouais. Non, comme elle le dit, c'est des familles. Des métériums, l'homme des chans, on bat cuise, on se parquet. Ah non, 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 tiens. C'est super cher. Tiens, Comment dire? c'est pas possible. Béton, yo, c'est ça qui tient la terre en haut. Avant? Ah, avant de le mettre là-dessus? Oui. Mais non, vous la miserez. Ah, c'est quoi? Les miss, des familles du château, les miss pavées. On va voir. Ini, bon. Deux secondes, viens voir. Ah. Qu'est-ce qu'il a tourné comme ça, ce vieux? On va voir le prix. C'est nouveau, hein? C'est nouveau. En fait, c'est grand le truc. C'est juste qu'ils l'ont mis un. C'est un parking pour 3 voitures qu'ils ont mis, hein? You. Mais il n'y a pas de jardin. Non, il faut demander, c'est juste pour demander.